Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, amma ba'd. Şu dünyalarını yoktan bar kılıp, bizlerini kurkam revişte yaratkan Cenab-ı Hak Allah Subhanahu ve Teala'ga eksiz şiksiz hamd senelerimiz, şükrenelerimiz bu sayaraydı. Hem de sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge günlerimizin türlerinden çıkıp durgan salavat şerifelerimiz irişse yararıydı. Kiriş sözlerinizin aytıp durmuş şimdi hürmetli cemaat. Şimdi vağazımızı başlayıp kitapız inşallah. Bugünkü vağazımga indi itergen şu iki cümle arasında bir vakıya buldu. Şu vakıyadan sonra indi Kur'an okuganda şunlarga to'g'ri keltirgan oyatlar da uchradi. Shunga ko'ra şu oyatlarga bugun to'xtalib ketarga bo'ldim. Allah Subhanahu va taala Qur'oni Karimda Ahzab surasining 70 hamda 71 oyatlarida bizga aytadi: "Estaizu billah. Ya eyyuhallazina amanu ittaqullaha ve qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ve yaghfir lakum dhunubakum ve men yuti'illaha ve rasulahu faqad faza fawzan azima." Allah Subhanahu ve Taala Ahzab surasida şuşunda aytadi bizga: "Ey iman etuvchilar, ya eyyuhallazina amanu." Qat aytib ketdim hurmatli jamoat. Tafsir alimlari aytadi, agarda ya eyyuhallazina amanu degan oyatlar kelar ekan, ey musulmonlar deb boshlanar ekan, quloqlaringizni turg'izing'iz deydi. Shunda demakki amr kelashak. İttaqullah, taqvo bo'ling'iz. Allah Taala bizga amr etadi, taqvo bo'ling'iz. Va qulu qawlan sadida, hamda to'g'ri bo'lgan xayrli so'zlar so'ylagiz deydi. Taqvo bo'ling'iz deganni hurmatli din qardoshlarım, ul ne deganni anglata? Yani Allah Teala'nın qo'shganlarini o'tav hamda tiyilirga deganlardan tiyilu deb yesh-yesh buni qabatlaymiz. Hamda shulay aytib ketdik. Allah Teala'nın tiyilirga deganlardan tiyilu avval kela, birinchiroq bo'lib tura. İkisi de büyük mesele. Farzda o'targa kerak, ammo haramdan tiyilu birinchiroq bo'lib tura. Eng avval taqvo egasi bo'lirga tilaysan ekan, Allah Teala'nın tıyıl degan ayberlerinden şitleşesin. Haramlardan saklanasın. Anları indi farzlarını öteysin. Şu taqvalık deb atala. Hem de Allah Teala yeşkına ko'p oyatlarda bizga taqvalıkka chaqira, taqvalıkni amr etadi bizga. Alga taba taqvalıkka bağlı bo'lgan masala kelar. Va qulu qawlan sadida. Sadida bo'lgan to'g'ri, Qur'onga to'g'ri keltirgan, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatine to'g'ri keltirgan so'zlar so'ylagiz deydi. So'ylashganda o'ylab so'ylagiz. Büyük bir mesele hurmatli jamoat. Turmushimiz tilga bog'lidir. Har birimiz so'ylasha, endi alhamdulillah so'ylashuvchilardan Allah Taala bizni qildi. Allah Teala'ga ne kadar şükür kılsak da indi şu nimetke şükürün yerine yetkazib qila olmayacak biz hiç bir zamanda da. Söyleşemiz şu dünyada hem de turmuşumuzun ko'p ayberlari şu tilga bağlıdır. Şuna göre söyleşkende dey Allah Teala ko'rkam, adabli, ahlakli ravishda haqiqatni, haqni söylegiz dey. Hem de saqlanıg'iz. Haram söylevlerden yalgan söylev, g'aybat söylev, söz taratu hem de başkası şu fahişe sözlerden, qabahat sözlerden saqlanıg'iz deydi. Bağlı tili bizga. Şu til bilan dogovorlar tuzili, şu til bilan hattaki kishi musulmon deb sanaymiz kishini. Eng muhimi qalb bilan qabul etu, ammo kishilarga i'lon ravishida imonning ikkinchi sharti, ya'ni iymon etganda biz ne deymiz? Yurak bilan qabul etu hamda til bilan tasdiq etu.
Til bilen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu aytu i'lan. Cemaat bizni Müslüman etip kabul etsin için, göre biz cemaat karşında Müslüman bulur için tağın til bilen aytamiz. Dinden çıkıp gittiği de til bilen bağlı. Yani küfürlük sözler haş Allah saklasın, küfürlük sözler söyleysin iken, nek şulay yok til bilen de dinden çıkıp gite alasın. Yani söyleşuğun bilen binanı turğuza da alasın, söyleşuğun bilen binanı kırıp düşürüp jimire de alasın. Gayle tüzüle söz eytemiz, söz bilen talağın biremiz, gayleni jimiremiz. Dostlaşabız til bilen, özüne karata alasın bir kişini körkem matur söz söylep, nek şulay yok til bilen düşman da özüne taba alasın. Düşmanlık da til bilen barlıkka kile ala. Yani köp bir tilge bağlı. Köp güne hadisler var buna, ayetler hadislerde kile. Şulardan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta cennette bir köşkler var, köşk vardır, yani saraylar vardır. İçinden dışından içe görüne turgan körkem binalar vardır. Kim için deyip soraganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta kişilerge rizık aşatuşçular hem de kişilerge tatlı ravuşta söz aytuşçular. Tatlı söyleşuşçular, yumuşaklık bilen söyleşuşçularga cennetlerde ayrım saraylar hazırlangan. Birisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge kilip soruyorlar. Ya Resulullah, benim için saklanır aybirine nerseden saklanayım dey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün mübarek tillerini çıkarıp tilini tutup korsatı. Tilinden saklan dey. Tilini sakla dey. Muaz ibn Cebel radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soruyor. Ya Resulullah, kıyamet gününde kişiler til için cevap verirler mi yok mu dey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerse dey, ya Muaz dey, Allah anan seni yoğaltsın dey. Yani bu bir söz kullanış, yani nişiginde cevap vermesinler manada, nişiginde cevap vermesinler til için dey Peygamberimiz. Kıyamet gününde mahşer meydanlarında bitleri bilen jirge atılgan kiliş sürüp alıp barılgan kişilerini şuşu sözleri için sürüp baraşaklar jir boyunca yüzleri bilen bitleri bilen asqa qarata. Şuşu eytken tillerini saklamagan için şuşunday sözler söylegenleri için Aqulu linnasi husna. Yani Allah Teala başka ayetlerde de emir ite kişilerge qarata husna körkem sözler bilen söylegiz. Yani tilibizge köp aybir bağlı. Aybir turmuşta jiganda, soylaganda, satıp alganda soylanıp alabız. Yaxşısın alabız. Hayırlırak bilsin deyip alabız. Sözünü söylegende de her birimiz soylanıp söylerge tiyiş. Yani çıkan sözünü en evvel uylap çıkarırga kerek. Bilabız bitini her birimiz. Yani sözünü eytkençe sinanga hoca, çıkandan sonra artık söz sina hoca. Şuna göre her bir sözünü eytkençe şuğurlum, yani uylangan, uylu ravuşta, akıllı, körkem sözlerine söylerge kerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta bir kişi dey, bir söz bilen anlı ravuşta aytami olan angsız bir uylanmış aytami, bir söz bilen kişi cennetlerde özünün derecelerini arttırırga mümkün dey. Yani körkem söz söylev. Nek şulay bir söz aytuğu bilen angsız ravuşta hatta bolsa cehennemnin tübüne düşe aladı. Şuluk bir söz bilen. Bu söz bilen bağlı meseleler, büyük alimler eserler yazdı. İmam Azali özünü İhya-ül Ulumuddin kitaplarında bunun hakkında yazar. Tariqul Muhammediye kitaplarında köpküne indi bunlarga bağışlı meseleler var. Til afetleri degan sözler yazılgan kitapta ülüşler var. Yani til bilen köpküne afetke, qaygıga, hasretke işrab bula. Bir tilin sebepli. Şuşu bir azabı sebepli. Nindigine afetlerge işray almayız şuşu tilimiz sebepli. Yani uzıp gitken vakiga, nersege ettirgen vakiga hürmetli cemaat
Шушы ике җомга арасында бер көнне инде әйбер ташырга туры килде. Йорт алдында, подъезд алдында җир алып басып торабыз, машина куймасыннар дип. Бер олы яшьтә абый, 70-кә якын булгандыр бер карт. Килеп машинасы белән туктамакчы була, мен әйтәм, гафу итегез, матур сүз белән җавап бирәм, гафу итегез, хәзер артта инде газеле дә килеп җитте. Гафу итегез, машина куеп әйбер төясебез бар, монда куймыйчы торыгыз. Хәзер төйибез дә нар киткәч куярсыз дим. Белмим, күнү начар булганмысың? Хатыны белән талашканмысың? Шуннан әйтәм, хөрмәтле җәмәгать, үземә карата ул хәтлек матный сүзләр ишеткәнем юк гомердә. Вы меня тррррт китте бында. Әле наты. Матур итеп югыйса сорадым. Уберите машину да түгел. Я бында абый машина тигезсә ибрәбез бар. Әйткән сүзе калмады, ишекне шап итеп ябып. Нәрсә күрсәтергә теләде, белмим. Безгә бит инде анда ибрләр, безнең ачуыбызны чыгара теләдемсең. Безгә анда ибрләр тими, алхамдулиллах. Инде пәйгамбәребезнең юлын өйрәнгәч анда ибрләр җиңелрәк үтә тормышта. Шуңа күрә ярар алып куйды машинасын, инде арттан инде карап та йөрде, инде чынлап та ибр төйләр микән, юк микән инде дип. Хөрмәтле җәмәгать, я олы яшьтәге абыйдан анда ибрләр ишетү үзем өчен сәер булды. Хөрмәтле дин кардәшләрем, әгәр дә эшебез бук белән тулган икән, ул букны башка кешеләргә шәшрәтергә димәгән бит инде. Үз эшебездә саклап калыйган да ибрләрне. Шуңа күрә сүз мәсьәләсенә инде тукталып калдым бу җомгада да. Аллаһ Тәгалә бит дәвамында да әйтә: "Ва кулу каулан садида". Күркәм сүзләр сөйләгез. Юслих лакум а'малакум. Сезнең гамәлләрегезне яхшыга бурырбыз ди. Тормышыгызны хәерле юл белән китер, туры итеп, җиңел барачак тормышыгыз. Күрәбез, тормышыбызда рахат кенә, әйбәт кенә барсын өчен нәрсәгә баглы? Сүзебезгә баглы. Шуңа күрә әгәр дә берәр эшебез авыр бара икән, уйланыйк, бәлки гаеп үзебездә, шушы телебездәдер. Юслих лакум а'малакум. Амалларыгызны хәерлегә бурырбыз ди, үзгәртербез ди. Ва ягфир лакум зунубакум. Гына хаталарыгызны да гафу итәрбез ди. Тагын сүзгә баглы. Ягъни бу аятның изахы, мәгънәсе ин тaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ягъни әгәр дә сез яхшы сүз сөйләсәгез, biz sizning гамәлләрегезне яхшыга үзгәртербез, ва ягфир лакум зунубакум, һәм дә сезнең гына хаталарыгызны гафу итәрбез. Ягъни мәгънәсе шушылай килә шушы аятның. Һәм дә дәвамында: "Ва май юти'иллаһа ва расулаһу faqad faza fawzan azima." Һәм дә кем итаат итсә Аллаһ Тәгаләгә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга, ягъни сөйләү мәсьәләләрендә дә Куръан әйткәнчә сөйләштек, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга сөннәткә туры килә торган рәвештә сөйләшсәк, faqad faza fawzan azima. Бөек бер котылыш белән котылырсыз ди. Азим булган бөек бер котылышка ирешерсез. Ягъни җәннәтлек булырсыз иншаллаһ. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, сүз сөйләү бөек бер мәсьәлә. Моңарга баглы хадисләр дә китереп китәсем килә, хөрмәтле җәмәгать. Бу Адаб аль-Муфрад китабыннан, инде Имам Бухариның әдәпкә багышлы хадисләреннән, җыентыкларыннан, көннәрнең бер көнендә инде бу хадис килә. Ана Ата ибн Ясар قال لقيت عبد الله بن عمرو بن عاص. Yani Ata ibn Yasar kitira min di bir künni uçraştım di Abdullah ibn Amr ibn As bilan di. Hem de min anardan soradım di. Akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fit Tevrah. Mina Tevrat'ta bulgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sıfatları hakkında haber bir deyip soradım di. Ul da mina aytdı. Acel vallahi. Yani elbette hazır söylermen di. Jitkazirmen di. İnnehu lemevsufun fit Tevrati bi bazı sıfatihi fil Kur'an. Hem de ol aytdı, Tevrat'ta kitirilgen sıfatlarının bölüşü Kur'an'da da kitirilgen sıfatlar hem de ayet bilen başlıyor. Şulay Ahzab suresinden ayet. Estaizu billah.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ومبشرا ونذيرا يعني من ذاك ترى يا أيها النبي يا نبيم يعني خبر جيتكزوشي كشم نبي بلاراق جيبرلمش إن أرسلناك بس سينا جيبردك يعني رسول بلاراق جيبرلمش إكانن أنغليبس شوندا شاهدا شهيد بلاراق دي شو أمتك مسلمانlar ümmetine şahit bularak jiberildik. Kim ol şahit? İşitip kine bir haber jitkizuşu tugul. Kurib haber biruşu. Yani özü kurib haber biruşu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetke, umumen bütün ümmetke şahit bulup jiberilmiş. Başka ayetlerde de bunun hakkında haber getirile. Hem de biz bu sözlerden bir mana anlayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliriz. Öyle tuguldur. Peygamberler kabirlerinde isendir, namazların kılalar. Hem de şulay yok. Başka hadislerde de var. Cuma günü mesela kimde kim mina salavat eytse di Peygamberimiz ol salavatlar mina turuğa erişir di. Şundan tağın anlayız yani manada bunda tefsir alimleri getirirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizning amellerimizni de ko'rib turuşu. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge bizning amellerimiz yetkazilib tura. Ko'rib tura. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yüzüne kızıllık getirmek. Ona kılır aldından uylanık. En evvel elbette Allah Teala karşında cevap biresimiz var. Ama suygan Peygamberimizge de bunun hakkında haberler verilip tura. Ol da şahit bulacak bizning için kıyamet gününde. Ona kılır aldından bunun hakkında da uylanık. Ey kayber kişiler bunu tilemiler ne degen bulalar? Peygamber öldü gitti bir haberi yok anın deyip. Alar tilemiler Peygamber'e yakın bulup bizni alarning amellerin ko'ruv hamda başkası biz alardan bilmeyik. Biz anlayık. Peygamberimiz Allah Teala bizni bile hamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge biiznillahi Teala Allah Teala'nın ruhsatı bilen bizning amellerimizden de haber yetkizile. Şahit bularak jiberilmiş ve mübeşşiran şatlandırışı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizni cennet bilen şatlandırdı. Hem de başka büyük meseleler bilen şatlandırdı. Ve nezira hem de korkutucu bulup jiberildi. Bizni kıyamet gününden, ağır günlerden uzgan cümgada da bu ayetke bağlı mesele okugan idik. Ne dedik? Ve anzirin nase yevme ya'tihimul azab. Kişilerini korkut dedi Allah Teala Peygamberge qarataydı. Azab gününden. Biz her bir ayet Kur'an-ı Kerim'de birbirine bağlıdır. Hem de indi devam etip bu Kur'an'daki bulgan sıfatları Kur'an'da tugul Tevrat'ta bulganları ve hirazan lil ummiyine ümmetlerge saklavşı bularak ve ente abdi ve rasuli Allah Teala itanın hakkında sen benim kulum, sen benim rasulüm deyip semmeytukel mutevekkil mutevekkil isimle yani Allah Teala'ya tevekkül kılışı leyse bi fazzin ve la galizin yani edepsiz tugul, edepsiz sözler söylemevşi ve la galizin katı könüllü kişi tugul ve la sahhabin fil asvaq şulay bazarlarda kışkırıp yürüyüşü tugul yani kurab söyleşkende birbirimizge ey sen falan deyip kışkırıp yürürge demegen kışkırıp yürürge birbirine ruhsat etilmen. Nindi anda kabahat sözler söylev. Şulay yok. Ve la yedfa'u biseyyiati seyyi'ah. Naşarlıkka naşarlık bilen cevap vermevşi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin büyük bir sıfatı. Kirisinçe ne kadar naşarlık kılsalar şu katlık dağında yaxşırak cevap vereydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her birimiz şu sıfat bilen biz sıfatlanırga tiyiş. Nigine bizge aytib düşünmesinler, biz naşarlık bilen cevap verirge tiyiş tugul ol kişige. Walakin ya'fu ve yaghfir. Walakin ul gafu etuşiydi hem de kişiruşi. Walan yaqbidahu Allahu Teala hatta yuqima bihil milletel avca'a. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelgençi yok bu haber getirileydi. Allah Teala anın canın almasdı. İlla məgər şol vakit alır canın qaşan ul özünün ümmetin doğru yolga salır. Görəbiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şınap da bitindi. Putlar yok itilgenden soň, indi Mekke fəth itilgenden soň, din tertipke salıngandan soňuna, din tulısınça taralgandan soňuna Allah Teala'nın canını aldı.
bi an yaqula la ilaha illallah. Nindi yol bilan to'g'ri yo'lga sallar, nindi so'zlar bilan alar aytulari bilan la ilaha illallah. Ya'ni bu ummatda kishilar to'g'ri yo'lga ni bilan birinchi bosqichlari, to'g'ri yo'lga bosulari la ilaha illallah aytulari bilan. Albatta menga qo'shilib Muhammadur Rasululloh. Chunki payg'ambarimizni qabul etmasak, biz aning so'zlarini da qabul etmas edik. Şuna ko'ra qabul etudani da payg'ambar bo'laroq qabul etibimiz buyuk hamda muhim. Va yaftahu biha a'yunan umyan. Hamda shu so'zlar bilan ko'rmovchilar ko'ra boshlarlar dey. Va azana sumyan, eshitmovchilar eshita boshlarlar. Va quluban g'ulfan, hamda qoplangan yuraklar da ochilar dey. Va yaftahu, ya'ni bütün quloqlar, ko'zlar ochilar, quloqlar ochilar, qalblar ochilar. Yani şınapta hürmetli cemaat, ko'pmi kishi bu dünyada ko'rsa-da haqiqatni ko'rmay. Ko'pmi kishi bu dünyada eshita, ammo haqiqatni eshitmay. Ko'pmi kishining yuraklari bor, ammo u yuraklar qoplangan ravishda. Shunga ko'ra mana shu so'z aytu bilan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh so'zini aytu bilan ko'zlarimiz ochildi alhamdulillah. Quloqlarimiz ochildi, yuraklarimiz ochildi. Alloh taolo hammamizni de shu haqiqiy ko'ruvchilardan, haqiqiy eshituvchilardan, solih sadidan bo'lgan endi ko'rkam so'z silovchilardan, husna ko'rkam so'z silovchilardan aylasin inshaalloh. Hamda endi jumg'aning oxiridan endi bir hadisdan o'qib ketasim kela. Mening ochiqlamasi bek ko'rkam, bek muhim hadislardan. O'ylab o'tirasizdir endi Shisti bu hazratning muhim ayblari qachon bitirmikan endi deb, hamon muhimda muhim, har birisi muhim, birisi ustidan muhim. Nishlisin endi dinda har bir muhim bo'lgach siling endi hurmatli jamoat. Sizga da yetkazasim kina, oshulanmag'iz endi, yami. Shunda bu Muaviya radhiyallohu anhudan kelgan hadis sharifda ul aytamin eshitdim deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan samiyat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul innaka idza taba'ta ribata fin nasi afsadtahum fa inni la attabi'u ribata fihim fa ufsidahum. Muaviya radhiyallohu anhu aytib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi, kishilar ortidan kuzatib yurma, ya'ni ularning gunoh xatolarini araştırıp, tekshirinib yurma, ularni buzarsan dey. Kishini gunoh qila bulayda, yashirin qilgan kishini nishik buzarsan shunda deb o'ylanganda buning bek ko'rkam ochiqlamasi keltiriladi olimning. Birsidan aytalar endi kuzatib yursang, tekshirib yursang, ya'ni sledit etib yursang kishi ortidan o sendan bizarga mumkin. Sen anlari endi yaxshi so'z bilan yaxshilikqa chaqirsang da o seni bo'tan tinglamayashaq. Bunisi bir, ammo ikkinchi bir ko'rkam ochiqlamasi umuman bir-birimiz ortidan sledit etirga, tekshirarga, kuzatirga tiyilgan. Va la tajassasu dey Alloh taolo. Bir-biringizni kuzatib yurmangiz, tekshirinib yurmangiz, bir-biringizga tiyilgan masala. Ammo shunda nishik buzasın kishini? Mesela bir kishini qarab yurisiz. Gunohning ochiq qilinishi bor, yashirin qilinishi bor. Ya'ni ochiq qilingan ekan, mana tekshirib yurga kerakmi, ul bulayda endi ko'rsatgan gunohin. Ammo kishini tekshirib yurisiz ekan, hamda uning yashirin gunohlarini ko'rasiz ekan. Kishi yashirin gunoh kishining boshqani ko'rar ekan, ularni o'zindagina saqlay olmay. Ertami so'ng ularni birarsina yetkiza, boshqasini so'ylay, bu buning bilan g'aybatga kirasin. Ammo tub zarar alimindagina tugul degalim. Mundağı zarar tağında iştirak yatadı. Kishiga yetkiza boshlagach kishining gunohin dey. G'aybat suylagandan so'ng tira yundagi butun kishi bila boshlay aning gunohin dey. Ul yashirin ishlagan gunoh kishi bila boshqalardan aning gunoh ishlaganin bila. Bundan so'ng aning ortiq uyalu degan aybiri yo'qqa chiqa. Elak bit ularni yashirin ishlaydi. Hazır bila boshqalarda bila bit endi nishlab yashirin yotim endi. Ul gunohin ochiq ishlay boshlay. Mana zarari shu shundadir. Ochiq ishlay boshlagandan so'ng uyalganini yo'g'alta. Ochiq gunoh tira yunda borliqqa kelgachdim boshqalar da ko'ra boshlay shu gunohni. Hamda ul gunohga tusha boshlay boshqa kishilarda tira yundagi. Shunga ko'ra Alloh taolo yashirgan ekan kishining gunohin tekshirinib aning gunohasin kuzatib araştırıp yatmag'iz. Duo qiling'iz aning uchun, ammo tekshirinib yatmag'iz.
тирә-юньнең бозылуына бер сәбәп булып тора. Оялу бөек мөһим бер мәсьәлә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Бухари җыентыгында да әйтә бит, хадистә килә: "Иза лам тастахи фасна ма ши'та." Әгәр дә оялуың юк икән, теләсә нәрсә эшлә. Әтиәниләр безгә теге теләсә нәрсә эшлә, чистый теләсә нәрсә эшлә дигәч, нәрсә бу сүздән аңлыйбыз? Димәк ки, теләсә нәрсә эшләргә ярамый. Монда да оялу, кеше оялу юк икән, әйе, чынлап та ул теләсә нәрсә эшләргә, теләсә нәрсә эшли башларга мөмкин. Әмма инде тыялырга кирәк. Оялуны үзебездә торгызырга кирәк. Оялу мөһим мәсьәлә. Бүгенге көндә җин үзен психологларда атап йөргән кешеләр, хәтта ки дини психолог дип, теге комплексларыгыз булмасын, оялып тормагыз кешедән. Ничек оялмаска инде кешедән? Я ачуым җитмәсә шул кешеләргә, ничек оялмаска кирәк мөселман? Оялу иманнан икәнен белеп торабыз. Оялырга кирәк кешеләрдән, ояла белергә кирәк. Моны югалтмыйк ичебездә. Югалтмыйк һичберебез. Ояла белергә кирәк. Балаларыбыз бигрәк тә кыз кешеләргә, кызлар тәрбиялибез икән, инде оялу бу мөһим мәсьәлә. Үзебез дә кешеләрдән оялыйк. Гынах эшлисең икән, инде ярар төштең икән, яшерен эшлә, кешеләргә күрсәтмә шушы гынахыңны. Мин әйтмим гынах кылырга кирәк дип, сүземне бурып ташламагыз аннары. Әмма кешеләргә күрсәтмәс, Алла саклан, һәм дә тәүбә итеп, инде гомумән шушы гынахтан тыелыгыз. Алла субхана ва тааля һәммә безгә инде шушы гынахлардан арынырга насиплардан кылсын. Аллаһ Таала һәммә безгә хакыйкый dini bir uyalu nasip eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sıfatları bilen her birimizge sıfatlanırga nasiplardan eylesin. Dilimizni tutabilirge Allah Teala nasiplardan eylesin. Kavlen sadide fakat sadid bulgan halis kurkam sözlerine söylerge Allah Teala bizge nasiplardan eylesin. Allah Teala hemme bizge de firdevs cennetlerine erişirge nasip ve müyesser eylesin.